ariko mbonye bisa nkaho bikunze. Imana ishimwe mu by'ukuri ko bikunze nabyo. Yego sandi. Mbanje kubasuhuza nanone mwebwe mwese aho muri abari mu bice by'isi bitandukanye, Imana ibahe umugisha. Sandi. Baririmbye, abasenze, abateranye ndetse n'abandi bazatwumva. Imana ibampera umugisha rwose. Rero ntabwo ndi butinde, turambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tuze gufata umwanya muto. Uyu munsi ni ku cyumweru, kugira ngo nanone tuze kurekura abantu baje mu materaniro. Ijambo tugiye gusoma uyu munsi wa none riri mu ibaruwa ya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice byaho bibiri n'umurongo wa gatatu. Ndasoma uwa gatatu ndetse nsome n'uwa kane. Hanyuma mu by'ukuri ndagerageza kuvuga nihuta kandi ibintu bikeya, kugira ngo tuze gucunga umwanya. Yego. Narevuze ngo Timoteyo wa kabiri ibice bibiri umurongo wa gatatu ndetse ndasoma n'uwa kane. Biravuze ngo uze ufatanya nanje kwihanganira ibabaro uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Yego. Kane biravuze ngo ntawaba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye igisirikare. Amen. 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 Iri ni ijambo rizwi abantu benshi bazi bakunda gusoma, ariko kandi uyu munsi twongere turimenye butanga busha, twongere kandi turigire risha mu buzima bwacu. Yego. Ndabiyegereje bavandimwe mwese mu ijambo, abantu banyumva barahatandukanye, abantu duteraniye aha, n'abandi bazumva nyuma y'iki gihe, nabo turabiyegereje kugira ngo bafashwe n'ijambo ry'Imana. Tugiye kuvuga ijambo ry'Imana umwanya muto, atari ukubera ko turishoboye, atari ukubera ko hari ibindi bintu birenze, ariko ku mpamvu gusimwe, ku mpamvu z'uko uyu munsi wa none ari twe tubaye igikoni cyo kugaburira ubwoko bw'Imana buteraniye aha. Yego. Twari dusomye rero ijambo gato ntaraja hepfo. Uru rwandiko cyangwa izi nzandiko za Pawulo, hari izindi nzandiko nyinshi yanditse ariko zitagiye zigaragara ngo tume tuzisome ku ngubu nyine. Noneho muri iki gihe hari abantu ugasoma, bamara gusoma ndatekereza ko nari kumvuza amahanga nicyo gituma ngiye kuvuga kano kantu. Umuntu yamara akavuga ngo bitewe no gusubira inyuma niko nshobora kuvuga, cyangwa n'izindi mpamvu zitandukanye. Umuntu akavuga ngo ese ko urwandiko ngo rwandikiwe Timoteyo, ngo none ngo arudusomeye uyu munsi, ngo bigende gute ko tutari ba Timoteyo? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uru ni urwandiko rwawe, ni urwandiko rwanje, ni urwandiko rw'umuntu wese uzobasha kumva, kubera ko kugira ngo rube rugihari uyu munsi wa none rutarashiranye na Timoteyo, kwari ukugira ngo natwe ruzotugereho kandi rutwigishe. Amen. Amen. Ako kantu rero kaneho, ako kantu
hari inzandiko nyinshi zari zigenewe abantu zagiye zirangirana nabo, ariko kubera ko rwakomeje naje nkaba nkomeje ngihari, ndetse nawe n'undi uhaye utwumva. Ni ukuvuga ni urwandiko rwawe, ni urwandiko rwanje, ni urwandiko rw'abantu bose ubasha kurusoma no kurwumva. Ndagira ngo mbakundishe iki gitabo bavandimwe duteraniye aha. Ni igitabo nkunda, ni igitabo nza nsoma nkumva sinogihaga. Uru ni rwo rwandiko rwa nyuma Pawulo yanditse. Mu nzandiko zose muzi yanditse, uru ni rwo rwandiko rwa nyuma yanditse ngo amara arapfa. Nta rundi yanditse nyuma yarwo. Uru ni rwo rwandiko yanditse nyuma yabwo aza kwitaba Imana. Uru rwandiko rero yarwandikiye umwana we yari yarabyaje ubutumwa. Muzi ko hari abana tubyara mu buryo busanzwe, ariko uyu we ntiyamubyaye mu buryo busanzwe. Ni ukuvuga yari yaramubyaje ubutumwa. Aramwandikira rero, yamwandikiye agamije kumubwira ibintu bitatu by'ingenzi bikuru bihatse ibindi muri iki gitabo. Icya mbere yari kumusaba ngo azaze kumusura iyo yari ari Roma, aho yari afungiye bwa nyuma, kugira ngo babonane. Biza bivuga ko aho wari umaze kugerayo yitegereje abona ko atazavayo, abona igihe cye kirageze, ahamagara uyu mwana we kugira ngo azaze babonane mbere y'uko apfa. Icya kabiri yashakaga kumubwira, kuko yari afite impungenge ko ashobora kuza bakazabonana cyangwa ntibabonane. Icya kabiri yashakaga kumubwira ngo kwihanganira umurimo yari amusigiye. Aramubwira bati, umwana wanje umurimo ntiworoshe, ariko kandi birasaba kuwihanganira. Ejo nasomye definisiyo y'akajambo kavuga ngo kwihangana. Karavuga ngo ni nko guheba, ni ugutegereza. Kwihangana ni ugutegereza nta bimenyetso ubona ko ibintu bizohinduka. Ukihanganira, wenda reka ntange nk'urugero, wenda simvemeye urugero nutanga, ariko wenda tuvuge nk'umuturanyi. Nk'umuturanyi uhawe ukugirira nabi, ukwangirira, ugukorera ibintu bitari byiza, ukamwihanganira nta bimenyetso ubona ko igihe kizogera ngo ahinduke. Pawulo rero aramwandikira aramubwira ngo ukwiriye kwihangana, wihanganire umurimo. Nicyo yari kumubwira mu ngingo nkuru zo muri iyi baruwa. Icya gatatu yari kumubwira ngo ukomere ku nyigisho. Ukomere ku nyigisho. Hari aho yabivuze mu gice cya gatatu, aramubwira ngo ndetse ngo mu minsi izaza ngo hazaza inyigisho ziyobya. Yavuze ukuntu iminsi izaba imeze, ariko aravuga ngo ukomeze inyigisho nzima. Ndagira ngo abantu bose, wenda uretse nko muri Kongo, ariko ahantu hose, wenda nko muri za Rwanda, nko muri za Kenya, ndetse n'ahantu dutuye, ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'isi, ngira ngo umuntu wese ni umuhamya ko ashobora kuba hari izindi nyigisho zaje. Ubu hari inyigisho zivuga ngo ubuntu bwa Kristo bwarabonetse, ndetse n'izindi zitari izo. Ubuntu bwa Kristo bwarabonetse ngo kandi ngo ubwo ngo bumaze kuboneka, nigeze kugira deba na timu y'abantu, barambwira ngo Yesu ngo yakarikiye filime ngo areba, ni nk'ifilime sinzi uko mubyita, ariko areba histoire yo kuva kuri Adamu ukagera kuri twebwe duhari, no ku buzukuru bacu, no kugeza ku bantu bose bazobakomokaho, kugeza ku muntu wa nyuma. Ngo Imana itanga Yesu, ngo bya bindi byose n'ibyaha n'ibindi bizoza, n'ibindi byaha by'ubundi buryo bizoza, ngo kugira ngo abikureho. Bati rero ibi ngibi murimo ni ukutujijisha. Bati Yesu Kristo ntaco yasize.
nicyo cyatumye hano Pawulo yandikira uyu muvandimwe umwana we yabyaje ubutumwa aramubwira ngo Timoteyo umwana wanje ngo uzokomeze inyigisho nzima. Yego ni ukuri. Nanone dusubiye kandi kuri rwa rwandiko rwitwa ko ari urwacu, biravuze ngo natwe aho duherereye hose ku isi aho turi, natwe dukomeze inyigisho nzima. Amen. Uru rwandiko ga natwe ko ruratugeraho kandi rwarasigaye kugira ngo natwe rutugereho rutwigishe. Ibyo ni ibintu mpaye mvuga kugira ngo bibashe kugukundisha kino gitabo. Iki gitabo ni igitabo kigufi, ni igitabo umuntu yosoma mu masaha ya mu gitondo ataraja ku kazi akakirangiza akaja mu kazi. Yego. Iki gitabo gifite ibice 4 gusa. Ni igitabo kigufi mu by'ukuri. Hanyuma reka nanone nshemo muri bino bice 4 gatoya nihuse kugira ngo nze kugera kuri iki twasomye hano. Yego. Pawulo yandikira Timoteyo mu gice cya mbere yamubwiyemo ibintu 5 ariko simbivuga byose gusa ndavuga utuntu 2. Hanyuma utundi wenda ikindi gihe kizoza cyangwa n'ahandi hantu dutuye twobivuga wenda kugira ngo bizakomeze n'ikindi gihe umwanya uhari. Yamubwiye ibintu 5, bibiri muri byo yaramubwiye ngo ntukagire isoni zo guhamya. Yego. Isoni zo guhamya, isoni zo guhamya, zo kuvuga, zo gutangaza, zo kubwira abandi inkuru nziza ya Yesu Kristo. Aramubwira ngo mwana wanje Timoteyo, ngo ntukagire isoni zo guhamya. Yego. Kandi ngo ibyo wanyumvanye jewe so Pawulo, ngo nawe ngo uzobibwira abandi bantu. Yego ni ukuri. Ndetse ngo abo bantu yongeyeho akandi kantu keza ngo abo bantu ngo bazaba ari abantu nabo ngo mubasha kubibwira abandi. Yego. Ku ntego cyangwa ku mpamvu zo kugira ngo ubutumwa bukomeze. Muri Bibiliya y'Icyongereza biza bivuga ngo generation to another generation. Mu Giswahili niko kuvuga ngo kizazi hata kizazi. Yego. Ubutumwa bugende ubuhererekanya, ububwira abagabo b'indahemuka nabo bubwira abandi bazobakomokaho bazoza inyuma yaho, noneho kugira ngo bikomeze. 2 aramubwira ngo mwana wanje ukwiye kurinda ikibisanyo wahawe. Nasomye Bibiliya, ijambo ry'Imana, Bibiliya yera ifite insobanuro. Birambwira ngo iki kibisanyo ni ibintu 2, n'agakiza hanyuma ngo n'impano yahawe, impano yo kuba umukozi. Yego. Aramubwira ngo ukwiriye kurinda ikibisanyo naguhaye. Ikibisanyo kari agakiza, kari kamurimo. Nanone ako gakiza kari kari nk'umuhamagaro. Aramubwira ngo ibyo bintu ukwiriye kubirinda. Natwe aho dutuye dukwiriye kurinda ikibisanyo. Yego. Aka gakiza dufite sakacu sakubusa. Ni agakiza duhawe ariko kandi twota. Aramubwira ngo urinde ikibisanyo. Uti abavandimwe aho muherereye namwe hose mureke turinde ikibisanyo twahawe. Yego. Ikibisanyo ni agakiza dufite. Ikibisanyo ni izi mpano z'Imana ziturimo. Imana ishimwe. Tubashe kuzirinda. Mu gice cya 2 naho yanditsemo ibindi bintu 5. Iho ndavugamo utuntu 3 nihuse. Yego. Kantu ka mbere yaramubwiye ngo Timoteyo umwana wanje uzufatikanya nanje. Yego no kunyariya twasomye. Uzufatikanya nanje kwihanganira amagorwa. Bibiliya ijambo ry'Imana iyo ntivuga ngo imibabaro iravuga ngo amagorwa. 2 aramubwira ngo wihangane nk'umuhinzi. Umuhinzi azahinga agatera imbuto.
Bibiliya yaramweyemo imbuto ngo ntizipfa gusa kumera ngo itabanje gupfa, kandi kuri iyo ipfuye nta cyizere ko izomera. Icyizere gusa ni ukwihangana. Yego. Yego. Ngo umere nk'umuhinzi. Umuhinzi ngo aza agenda agatera imbuto, ya mbuto igapfa, igihe kikagera ikamera, kugeza igihe ya mbuto izomuramira. Ibyo rero yari kumusaba kwihangana. Iki gice cyose kigenda kivuga kwihangana. Akantu ka gatatu nihuse, yaramubwiye ngo abasiganwa ari babiri, abantu babiri bakaja mu marushanwa bakaja kwiruka. Yego. Aramubwira ngo bose ntibaza bahabwa ibihembo. Imana ishimwe. Amena. Aramubwira ngo bose ntibaza bahabwa ibihembo, Oya. ngo keretse uwarushanyijwe ngo uko bitegetswe, uwo niwe uzuhabwa ibihembo. Yego. Natwe ubu bimeze, ubu turi mu marushanwa, ko turiruka cyane, ko turarushanwa cyane, turi mu ntambara ku rugamba rukaze. Uru rugamba turimo rw'ubukristo, iyo ugiye kureba, nirwo rugamba rukomeye rusa n'uruta izindi ngamba nyinshi tuzi. Ariko kandi nuvuga gutyo hari abavuga bati arasa n'urengereye, ariko uru rugamba rurakomeye kuko ntirushaka umubiri, ahubwo rurashaka ubugingo. Rero nshuti bavandimwe, dusiganwe tuzi ko hari ingororano. Dusiganwe tuzi ko hari ingororano. Muri iki gice cya gatatu nihuse, yamubwiye ikintu kimwe, nicyo yavuze arakivuga kugeza atangiye igice kugeza kirangije. Yamubwiye iby'iminsi y'imperuka. Ibi singiye kubivuga, nagerageje kugenda nandika akajambo kamwe kamwe, nkaza nsanga ari amagambo 15, ariko ngasanga hari muri indi jambo rigiye gusa n'irindi, nsanga ari nka 15 cyangwa 16 uko bizoba bimeze mu minsi y'imperuka. Amubwira ayo magambo, singiye kuyavuga, ameze nk'uko umuhaye mubona ibintu bimeze. Ameze nk'uko umuhaye mubona ibintu bimeze, ibintu bihindutse, ibintu bifite iyindi sura, ibintu bifite ubundi murongo, ibintu bimeze nk'uko bimeze. Amubwira ngo muri icyo gihe cy'imperuka ukwiriye kwirinda, kandi iki gihe cy'imperuka iwe yamye amubwira neza ko ari cyo ahamagawemo, yamubwiye ko ari cyo yakoramo. Ubu rero icyatumye avuga ngo ni cyo yakoramo, byari ukumenya ngo bigere no kuri twebwe ko natwe ari cyo gihe tuhaye dukoreramo. Yego. Mu gihe rero cy'imperuka bisaba ko umuntu ahagarara neza. Mu gice cya 4 nihuse, ibi mbaye mvuga ni ukugira ngo nse gutanga umurongo wa kino gitabo abantu bagikunde basome, ariko kandi harimo inyigisho. Yego. Muri iki gice cya nyuma cya 4 yamubwiyemo iby'urupfu rwe, ariko nanone amuha n'ikintu cyitwa ngo ni rekomandasiyo. Sinzi uko ushobora kubyita rekomandasiyo wenda mu rurimi rwacu, ariko ngira ngo ni nk'amabwirizwa, ni ibintu bigiye gusa n'ibyo. Niho dusanga yagiye amwereka iby'urupfu rwe, agenda amwereka ko igihe ciwe kigeze, igihe cye kiri hafi. Ibyo singiye kubivuga, ko murabyumva namwe. Yego. Imana ishimwe cyane. Amena. Twasomye rero ijambo ry'Imana hano mu gice cya 2, ibice 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Byavuze ngo uzu ufatanya nanje kwihanganira imibabaro, ngo kuko bikwiriye ngo umusirikare mwiza wa Kristo.
hano iyo bivuze ngo umusirikare ntimwumve wa musirikare wa wundi utwaye imbunde wa ugenda arasa, ariko mwumve umukristu umeze nk'umusirikare, mu yandi magambo mu buryo bw'umwuka ufite imbunde wayo urwana, wayo ugenda arasa, wambaye intwaro uhanganye n'ibintu bitandukanye. aravuga ngo uze ufatanya nanje ngo kwihanganira imibabaro ngo kuko bikwiriye ngo umusirikare mwiza ngo wa kirisitu. Nasomye kano kajambo kavuga ngo imibabaro nirabona nagakozeho, nsanga ari amagambo ni vocabulaire zibiri zisa, harimo imibabaro hakabamo n'amagorwa. Ibyo bintu byombi ni ibintu bijana, ni ibintu tuzi ariko bisobanuye gutandukanye. Imibabaro nagiye gusoma nshakisha birambwira ngo imibabaro yo ngo ishobora kuba ari iyo mu gihe kigufi. Ni bibi duhura nabyo ariko bishobora gufata igihe runaka kigufi. Yego. Ariko amagorwa ni ibintu bibi bya minsi yose bimeze nk'ubuzima busanzwe. Ni ibintu duhoramo, ni intambara duhoramo, ni ibibi duhoramo. Aramubwira rero ngo ibyo bizohoraho, imibabaro izaba ihari ndetse n'ayo magorwa, ariko uze ufatanya nanjye. Yagiye amubwira ibintu byinshi yahuye nabyo, yagiye amubwira ko inkuge inshuro nyinshi yagiye imumenekana, amubwira ko ntiyigeze gukubitwa. Ibyo byose yari imibabaro. Yego. N'uru rwandiko yanditse ubwarwo yarwanditse ari muri gereza, kandi ahantu yatekerezaga ko atazova. Aramubwira ngo uze ufatanya nanje kwihanganira imibabaro. Ukuri. Imana ishimwe. Amena. Bavandimwe, muri iki gihe turababaye, muri iki gihe turi mu bibazo, muri iki gihe umuntu ari mu kubabara, ukabura nk'uwundi muntu wobwira, ukabura nk'ukundi kuntu wogira, ukabura nk'icyo wokora, ariko ni iby'igihe gito. Ni iby'igihe gito kandi bikwiriye kuba, kuko n'abandi batubanjirije benshi byagiye babaho. Yego. Tuze tureka rero kwiheba cyangwa kubabara nk'abadafite ibyiringiro. Tubabare ariko tugaruke tuvuge ngo nubwo tubabaye none ariko hari ibyiringiro. Yego. Imana ishimwe. Amena. Amen. Aramubwira hepfo twasomye ngo ntawaba umusirikare. Hanyuma ngo nasomye Bibiliya y'Ikirundi, Bibiliya y'Ikirundi hano iravuga ngo ntawaba umusirikare, ngo hanyuma ngo yikwegere. Kwikwegera niko kwikurira ngo mu by'ubugingo, ngo hanyuma ngo abakinejeje ngo wamwandikiye igisirikare. Bibiliya ijambo n'Imana twasomye iravuga ngo ntawaba umusirikare, hanyuma ngo yishire mu by'ubugingo. Kwishira no kwikwegera ni kimwe, ngo hanyuma ngo abakinejeje ngo wamwandikiye igisirikare. Ibi bivuze iki? Ibi biravuze ngo ntawoba umusirikare, ntawoba umukirisitu. Namara kuba umukirisitu ngo asubire kandi abe no muri ibi byino, noneho ngo abivange. Noneho namara kubivanga ngo abakicishwe umusirikare. Biza bivuga ngo ahubwo ngo yokwanga umwami umwe ngo agakunda undi. Ni ukuvuga akanga uyu wamwandikiye igisirikare, akagaruka kuri uyu nguyu w'ino. Ni ukuri. Ni ukuvuga akwiriye guhitamo ikintu kimwe. Nimba ari umusirikare akavuga ngo ndamara amashi. Asifiwe Bwana Yesu. Amen. Amen. Ijambo riratwigisha iki bavandimwe? Riratwigisha kumaramaza. Tukamaramaza, tukava inyuma, tukavuga ngo turi abasirikare. Umusirikare kurya umusirikare ni igitangaza. Umusirikare kurya asumba umupolisi, kandi kurya asumba uroko defense abantu baturiye hakurya. Umusirikare
umusirikare yego ahora ahantu hose yiteguye, nukuri ahora mu gihe cyose ahanganye, ahora mu gihe cyose azi ko akwiriye kuzana amahoro n'aho atari. Rero pawulo aje kwandika rino jambo ntabwo yavuze ngo natwe tuba abasirikare dureke imbunda twambare n'iteni, ahubwo yaravuze ngo turi abasirikare agendeye kuri karagiteri z'umusirikare, uko umusirikare akwiriye kuba ateye, uko umusirikare akwiriye kuba yitwara, uko umusirikare amera mu bihe by'ibibazo n'ibihe byiza n'ibihe byose. Aravuga ngo uko niko umukristo akwiriye kumera. Nibyo yari kubwira Timoteyo ngo akore. yego Nshuti nukuri bavandimwe, turi ku rugamba. Urugamba turimo ruragoye. Bibiliya zivuga ngo tuba turwana n'isi ngo n'umubiri na satani. Urugamba turimo ruragoye. Hari utuntu dutoya nagiye ndeba muri iyi minsi, ndaza kumanuka wenda ndavuga utundi tuntu dukeya tungahe. Ukaba mufitanye gahunda n'umuntu hari ahantu muri buhurire, warangiza akaguhamagara kuri telefone, watinze, wagize impamvu mu rugo, wagize impamvu z'umuhanda, wagize impamvu zo kumugeraho, impamvu zitandukanye za zindi tuba tugira uhaye utekereza nkazivuze. yego Yaguhamagara ukamubwira ngo naje gutya ngo ngeze hano hafi, kandi ari gusohotse wenda mu nzu cyangwa ukirimo yego cyangwa ukiri kure. Burya urugamba rwageze, nukuri urugamba kurya rw'umusirikare rwageze. Iyo rero uvuze ngo ngeze hano hafi ukiri mu rugo, cyangwa kugira ngo umutere morale aguma gutegereze, burya urugamba ruba rwageze. Kandi burya sinzi nimba ubaye umusirikare cyangwa nimba ubaye desata, ariko burya kera umuntu burya yabaye potopoto. Burya kera burya biba byapfuye. yego Kandi ako kantu gasa nkaho gateye ahantu henshi, gasa nkaho gahari. Bahamagara umuntu, ugeze hehe, uri hehe, akama kubwira jewe naje hano mvuye Nairobi muri Kenya. Umunsi umwe twari twicaranye n'umuntu gutya turi muri bisi. Hari amabisi abantu bari Nairobi baranyumva, amabisi yitwa ngo ni matatu, yazaga ava i Nairobi akaja ahantu twari dutuye muri Gitengera. Noneho umuntu baramuhamagara twicaranye muri iyo modoka ngo ni matatu. Bati uri hehe ko twari tugeze hano iwawe? Bati ni hano haruguru. Bati ndaje akanya gatoya mwe mwicaye aho mu nzu mwe muganiriza umudamu. Ewe nama muhindukira, ewe uraje, tugiye kugera i Nairobi, tugeze Nyayo, tugiye kwinjira aho, none wa bantu tubabeshe muri mu bihorere ariko ndamugaye. Kurya uko kera urugamba rwari rwaje. Ese yemwe wewe tube tuvuga uko yarasinze ni gute byagenze? Tube nk'abavuga uko yarasinzwe avuze ngo ndi hano ndaje, uko ni gute byagenze? arasinzwe Uko kera umuntu ababaye potopoto, uko mvuga kera umusirikare kera wagiye mu yindi gahunda. Nshuti bavandimwe, hari utuntu dutoya cyane, duto cyane, utuntu dutoya tuza dusiga abantu ubucafu. Uriya akandi kantu gatoya ngiye kuvuga, hanyuma manuke ku tundi tuntu dukeya hano hepfo nanditse. Uriya iyo umuntu bamuhaye kashi bakakubwira ngo ngaya amafaranga $100, uzoyanshirire seretanda mu Minembwe, ari inoti imwe. Wamara gushika ukamuheza yandi yo kuri telefone cyangwa ukamuheza vonjisha. Uriya haba harimo utuntu kuriya tutari two. Uriya ntituba dusobanutse.
rero bavandimwe ingamba zirahari ni nyinshi zihaye zidukura mu gisirikare zotuma duhunga tukava mu gisirikare tukaba ba desata tutarazitahura ngo tuzimenye igisirikare twese tukivuyemo iki gisirikare kiratunaniye iki gisirikare ntitugishoboye tugiye gusubira inyuma ariko biravuga ngo nta waba umusirikare hanyuma ngo yishyure mu zuba bugingo ngo abakenejejwe bamwandikiye icyo gisirikare bibiliya y'ikirundi yaravuze ngo ntaho kwikwegera mu yandi magambo uku twarikwegeye abantu barikwegeye twarikwegeye turi mu gisirikare turi abasirikare ariko iki gisirikare ntabwo dukwiriye gutsindwa buri munsi bavande dukwiriye gutsinda turi abasinzi wenda ndaza kuvuga utuntu nkatungaye hano hepfo ndasoreza ku tuntu dutatu turanga cyangwa umuntu asabwa kugira ngo abashe kuba umusirikare buriya ikintu cya mbere umuntu asabwa kugira ngo ubashe kuba umusirikare mu ndimi z'amahanga ni akantu kitwa ngo ni engagement commitment cyangwa nko mu rurimi rwacu ni nko kwiyemeza kwiyemeza ukavuga ngo ndemeye ni amadesisiyo ufata imyanzuro ukavuga ngo ndemeye mfashe engagement ndemeye mbaye umusirikare cyangwa ukavuga ngo yayesidiwe si uburenganzira bw'umuntu se ariko ni engagement kwiyemeza umuririmbyi iyo umaze kwiyemeza umuririmbyi yaravuze ngo nsezeye ku nzira z'isi yose ngo sinzozigenderamo uhereye ubu ni ukuvuga iyo tumaze gufata engagement dusezera ku nzira zari zisanzwe iyo twari dusanzwe tuba twamara kumusezera tugakomeza uko niko gufata engagement uko niko umusirikare tugasezera ku nzira z'isi nyinshi ariko nyine uri mu gusanga umuntu araha ugasanga umuntu araha ugasanga umuntu ari hariya ugasanga umuntu ari mu rutu ugasanga umuntu ari mu rutu twagize ibibazo twaje tugenda no muri bino bihugu by'imishasha ubushize nariko mbibwira abantu ndi mu rusengero nabwira ati se muri mu kubona ko umwuka w'Imana wagiye batoyaye mwari mwabona ntimuzamwibuka ko tukiri iwacu abana b'abakobwa batoya ibangana n'ababanje n'aba bose bari hano ko bamwe muri bo bazaga bavuga ko ku ndimi bakandika n'amandiko bati bagasenga ngo Mana uduhe impano ati muracabibona muri mu kubibona muri izi korali dufite baracasenga bene iryo segero batoya yaho ntibikunda ko umuntu umeze nk'uko aba bantu b'ino dufite bameze kandi umuntu yo kwambara agapantaro gashitsemo kadafashe iriya haruguru aho n'akandi kagufi warangiza ukuzura umwuka wera bikunda mwari mwamubona mwebwe iyo mutuye bavandi mwari mwabona umuntu wambaye atambuka imbere kwandika amandiko kurya aba yataye igisirikare kurya igisirikare aba yagitaye aba yavuye kurya aba yabaye potopoto acahindutse imirara yacu iracyari yayindi imyaka ni yanyindi uko twari tumeze niko tukimeze ariko ubu urebye korali dufite bari mu reka mbireke rero dufate engagement tumaramaje n'uyu munsi ko biratubwira ngo dufate engagement twiyemeze duhindukire mu by'ukuri tuba abasirikare ba kirisitu tuba abakirisitu nyakuri birababaje bavandimwe sinzi niba narabivuze ubushize ariko reka nongere mbivuge birababaje umuntu kutinezeza mu buzima bw'ino hano dutuye twebwe no muri Amerika ni ahantu umuntu yokwinezeza mu buryo bwose yoshaka
habe n'indege ukayitega ukagenda ahantu hose baza binezeza ku bamaze kugira ubwenegihugu ukagenda ukajayo ukigusha neza ugasuka ukagaruka mu bintu byose ushaka wanywa inzoga wagira gute birashoboka ariko birababaje umuntu kuba atarinejeje no mu isi uve muri ibyo byose ubyivura ubutemu ugasa nk'aho birimwo uri no muri biriya bindi kumwishiriya ukaba utarakoze bino ngo nanone nyine ubikore byino byo muri ubu bugingo nanone kandi ukaba utaramashije ngo ube umusirikare uhaye ugenda umuntu agasa nk'aho abuze byose nicyo cyatumye kugira ngo ni Yesaya simbaye nibuka ariko avuga ngo we ngo agume Yesu kandi urandura ngo agume yandure ariko yongeraho akantu kavuga ngo kuko igihe ngo kiri bugufi nshuti bavandimwe iyo umuntu amaze gufata angajema iyo umuntu amaze gufata ibyemezo kwiyemeza kuba committed birizi ivuga ngo hariya mu gitabo muri ibi bitabo bitanu bya Mose biza bivuga ngo nuko ngo mubabera ngo kuko naje ngo nduwera umusirikare akwiriye gusa na shebuja umusirikare akwiriye kugenda nka shebuja akwiriye gukora nka shebuja akwiriye gukurikiza n'amabwiriza shebuja mo cyo cyatumye Pawulo yandika aravuga ngo nuko ngo umuntu wese uyu ari muri Kristo Yesu ibyino bijya bya mbere yuko afata icyemezo aravuga ngo biba byarashize aravuga ngo nuko ngo byose ngo bibaye bisha umuntu ababashe guhinduka abaye gusha mu cyicuri rero nshuti bavandimwe twebwe turi abasirikare kandi turakomeje n'urugimbo barimo kuririmba ubu nyine barimo kuvuga ngo haturudi nyuma sisi tunasonga mbere dukomeze tuje imbere dukomeze dusonga imbere dukomeze dutera intambwe nubwo hari ibidusubiza inyuma nubwo hari ibifashi nubwo hari imigozi hayidukurura ariko natwe tuyikurure dukomeze tugende akandi kantu ka kabiri ni ukwiga kugira ngo umuntu abe umusirikare akwiriye kwiga ngiye kwihuta ndatekereza ko amasaha yaje ageze ni ukwiga umuntu akiga umuntu ugasoma ibyanditswe ukiga hari abantu bakunda muri Bibiliya nubwo batari bafite imyitwarire myiza cyane buriya ni abafarisayo bari bazi Bibiliya uhereye ku gitabo cya mbere ukageza ku cya nyuma ntibabikurikize ariko babizi ariko babizi biri mu mutwe natwe birasaba ngo tubyige bibe mu mutwe ariko tubimanure bigere mu mutima kugira ngo biduhindure rero kwiga ni ingenzi abana bawe batoya ufite aho mu rugo ukabakangura uti bana banje muze musoma Bibiliya kanya gatoya mube bagasoma Bibiliya uko bashakisha bayirimbana bashakisha bino bindi byino basoma baja mu mibare n'ibindi ariko kandi bagafata n'akanya gatoya bagasomaho ku ijambo ry'Imana bakiga umusirikare rero iyo amaze gufata icyemezo nanone akiga nyuma yabwo baza bamuha intwaro bakamubwira ngo ngiyi ntwaro genda urwane uje ku rugamba urwane akagenda akaja kurwana niho Pawulo yanditse aravuga ngo tuza turwana n'isi n'umubiri na Satani ariko aravuga ngo twambare agakiza ngo kabe ingofero hariya yavuze ngo agakiza ngo kabe ingofero ni isapu yo kwambara ku mutwe impamvu zabyo ni nyinshi ariko imwe ya mbere ni ukugira ngo intekerezo zitaraswa intekerezo umutwe umukingiye kugira ngo utaza kuraswa iyo umutwe warashwe biriya muzamubona mukabona umuntu arasohotse mu gitondo yari muzima mukabona atoye amasashe mu muhanda hano mukabona arasaze kurya si amaguru nta nubwo ari umutima nta nubwo ari amaboko kurya biba byagenze nabi intekerezo ziba zarashwe aravuga rero ngo mwambara agakiza ko kabe ingofero kwambara agakiza kazatubera ingofero hari ahandi yavuze ngo nuko ngo dusengeshe umwuka iteka dusengeshe umwuka iteka buri gihe tubeho dusenga
turiko dusenga dusaba imbaraga data. Muze mwibuka ko na Yesu ari hano mu isi hari umunsi yiherereye amaze kubona ko bikomeye arasenga ngo amare aravuga ngo Mana ngo nyamara ngo ntibibe uko nshaka ngo ahubwo bibe kuko wabitegese. Yari ko asaba kuri imbaraga kuma dusengesha umwuka iteka. Hanyuma nsoza bavandimwe muri iki gitabo cyangwa muri iyi baruwa twasomye hari aho Pawulo yageze asezera uyu muvandimwe aramubwira ngo ubu noneho ngo jewe ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Aramubwira ngo igihe cyaje ngo kirasohoye. Asifiwe Bwana Yesu. Igihe cyaje cyo kugenda kirasohoye. Ariko nkunda ijambo yavuze atavuganye ubwoba, aravuga ngo ariko ngo mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Aravuga ngo ry'umucamanza utabera ngo azampa kuri wa munsi. Nyuma y'urugamba, nyuma yo guca mu bikomeye, nyuma ya za ntambara zihari zidusubiza inyuma, nyuma y'imigo zidukuba, nyuma y'ibibazo ducamo bimwe bikadusubiza inyuma, imbere tubikiwe ikamba ry'ubugingo. Iryo umucamanza utabera azotwambika. Ntabwo azaberera ngo avuge ngo rino ngo ryari rikwiriye naka. Ngo none ngo kubera ko adatuye muri Amerika ubundi atuye muri Kenya ngo turi herezo uri muri Amerika ngo kubera byavuze ngo ni umucamanza utabera. Yego Imana ishimwe. Iryo mwese ryari bikiwe, iryo ryari ribikiwe Pawulo niko yari kuvuga, iryo Timoteyo yari aribikiwe. Aravuga ngo nyamara ngo sejeje nyine. Uriya mu yandi magambo yaravuze ngo umuntu wese uzemera kuba umusirikare agakomeza akamera nkanje abikiwe iryo kamba. Imana ishimwe. Nshuti bavandimwe soza turi ku rugamba kandi urugamba si urw'umubiri, ni urugamba rwo mu buryo bw'umwuka. Ariko nyuma yo kurusoza hari ikamba ry'ubugingo. Tuba abasirikare turwane duhagarare ku rugamba, turwane. Nyuma y'urugamba hari ikamba. Yesu Kristo nkunda ijambo yavuze, yaravuze ngo ntabwo ngo yatinye ngo no kwicisha bugufi ngo no kuganduka. Sitari bukakajamo ari ariho kandi se aravuga ngo ariko hari akantu nkunda ngo nicyo cyatumye ngo nyuma y'ibyo bintu byose ya porosesise yo kuganduka no guca bugufi no gupfa no kuzuka, nyuma yabo ngo ahabwe izina ngo riruta ayandi mazina. Bamushime. Haleluya. Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya. Natwe nyuma y'uko kose, nyuma y'uko tugenda dusamo buriya umuntu agakuka muki akamatangira guhura na tumwe twama tugutsinda bucya ukikuruge n'ikiteye tumwe tukawusiga utundi tukawutsinda ugeze hirya. Ariko turi ku rugamba, uzi umenya ugenda utekereza aho uciye uvuge ngo ndi ku rugamba. Haleluya. Akana kantu tuguye nako ukuntu urugamba, telefone dutuze kuri hano urugamba, aka kanwa dufite ni urugamba rukomeye, aya maso tugira ni urugamba. Hari aho Yesu Kristo yavuze ngo ijisho ryawe ngo nirikugora ngo rikakuzanira ngo rikamutsinda, ngo icyiza ngo ni uko umuntu ngo burikuramo ngo umuntu akaja mu ijuru ngo afite rimwe. Ariko ndabifuriza kuyajana yombi bavandi. Tuyajane yombi kandi tuyajane akivijwe nyuma y'izi ngamba, nyuma ya kino gihe, nyuma y'ibi bintu turi ducamo hari ikamba ry'ubugingo. Iryo data tubikiye, iryo abandi bantu bose batarabona. Haleluya. Tuzoryambara. Mwihangane mukomere, turi ku rugamba ariko n'urugamba rwiza. Nyuma y'uru rugamba hari ibintu byiza bikomeye. Reka nsohoreze kuri kano kantu gatoya nkavuge, buriya iyi si iratugoye, irimo ibintu byinshi. Iyi si irimo ibintu byinshi byiza n'ibibi, uzi bya bindi muhe mutekereza ntabuze bityo umuntu azabasha kwifuza. Ariko guhima isi, kwibera, kuba umusirikare wa Kristo gusa, no kwibera Imana ukavuga ngo nyuma y'isi hari ubundi buzima. Tuyihime rero
kandi kuyihima ni ukuvuga ngo nyuma y'ibi byose mbaye ncamo nzoja mu ijuru, biza bitera kwihangana. Nshuti bavandimwe, shoje mbifuriza gutsinda urugamba duhagazeho turiho, shoje mbifuriza kuzambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana ibambere umugisha, Imana ibagirire neza. Amen.